Učesnik elite Lepi Mića svake nedelje nakon emisije Izbacivanje organizuje igru istine za sve raspoložene takmičare. Veliki šef kao i svaki put do sad nagraduje sve koji su učestvovali. Kao i uvek, učesnici su se otimali oko nagrada, danas su na tapeti bile raznovrsne vrste hrane. Elitari su se neverovatnom brzinom okupili oko stola i paketa, a Mića je bogatu nagradu podelio na ravne časti. Podsjetimo, nedelja noć je rezervisana za izbacivanje iz elite. Noća su se za opstanak u Beloj kući borili Bojana Pavlović, Miona Jovanović, Darjan Radomirović i Stanislav Krofak. Darko Tanasivić ušao ni manje kako bi pretresao najaktuelnije teme u realitiju sa elitarima. Voditelj je objasnio nominovanjima pravila igrice koje će pobedniku duplirati glasove. U igrici nijedan učesnik nije pobedio. Darko je saopštio odluku publike. Zbog najmanjeg broja vaših glasova elitu napustio Darjan Radomirović. On je za novog vođu izabrao Uroša Rajačića.